Tere, mina olen Anneli ja täna süveneme teemasse värviparandused. Kuidas värvida heledaid juukseid või toonida neid natukene tumedamaks, nii et toon tuleks ilus ühtlane, juuksed ei saaks kahjustada ja et toon ka juustel püsiks. Selleks tuleb teha natukene erilisem värvimine, nimetame seda värviparanduseks ja täna vaatame ühte võimalustest ja et kuidas seda teha poolpüsivärviga, Vella poolpüsivärvi Color Touchiga. Jagan teiega nüüd oma ekraani, et te saaksite paremini jälgida. Ja teeme siis värviparanduse heledast pisut tumedamaks. Tumedus saab muidugi varieerida, aga enamasti tahetakse just hästi heledaid juukseid võib-olla mõne tooni võrra tumedamaks ja just see kipub kiiresti juustelt välja kuluma. Ja seda võikski teha poolpüsivärviga Color Touch. See sobib just peentele, õrnematele juustele. Color Touch on poolpüsivärv, see on ammoniaagivaba ja sobib kindlasti neile klientidele, kes tahavad oma juuksevärvi tihedamini muuta, sest et see värv kulub pesudega juustest maha. Sinna läheb küll hulk aega, sest et kui juuksed on heas korras, siis püsib värv isegi kuni 24 pesu. Aga heledate juustega on teema natuke teine, sest et sealt kipuvad kõik toonid kiiremini välja tulema. Color Touchi segatakse spetsiaalse vesinigemulsiooniga, neid on ainult 1,9 või 4% ja mõjuaeg on koos soojaga 15 ja ilma lisasoojuseta 20 minutit ja hallikatvus kuni 50%. Miks just see värv on sobilik sellisele õrnemale juuksele, sest selles värvikoostises on palju hooldavaid koostisosi, seal on küll oksüdatiivsed värvained ja otsevärvid, sädelevad pigmendid ja fiiberproteiinid ning looduslikud vahad, mis kõik kannavad juustele pigem hooldava toime. Ja süvenega natuke tuletame meelde värviteooriat, mis on ka selle protseduuri juures äärmiselt oluline. Kui me värvime või blondeerime juukseid ja tahame tumedamast heledama suunas liikuda, siis tulevad esile kaaspigmendid. Ja sama tuleb ka arvestada, kui me värvime heledamast tumedamaks, sest need kaaspigmendid on väga olulised, et anda juustele ühtlane foon, et värv paremini juustes püsiks ja selle tõttu on just sellel tänasel värviparanduse protseduuril 2 etappi. Esimene on siis selline, kus juustele antakse niinimetatud, me täidame juuksed värviga ja teise etapi juures toonitakse juuksed üle juba siis lõpliku soovitud värvitooniga. Ja näiteks, kui me vaatame seda helestuskaart, siis 8. ja 7. tumedusastme juures on kaaspigmendiks kollane või kuldne ja oranž kollane, nii et need on väga olulised arvesse võtta juuksevärvimise teema juures. Ja siit edasi vaatame koos ühte videot, kus on näidatud kogu töökäik, nii esimene kui teine osa ja peale seda ma kommenteerin seda natukene veel lähemalt ja vaatame siis koos nüüd videot. Welcome to Colourcraft. When it comes to giving clients dramatic changes of colour, we can sometimes feel like we don't know where to start or even the fastest route to get there. Highlighting and balayage services are still really popular in the salon,
But what if my client wants to go back to their natural colour? How can I ensure that their new shade won't fade after a few washes? For those clients who want to move away from being blonde and go slightly darker, I'm going to share with you my tips on how to ensure you protect the structure of the hair while ensuring the new colour is rich and healthy looking. By the end of this video, you are going to know exactly how to break it down into manageable steps and how to avoid common mistakes. The first step is to assess the hair. Just like any other consultation, we need to identify these elements. First, let's look at my client's natural depth. You can see she's at a level of an 8/0, which means her underlying pigment will be yellow. My client's texture is fine, which means I know it will take the colour well, but it also means by going slightly darker, her hair will look fuller and thicker. I can see the porosity is low on the top of the head, but through the lengths and ends it's slightly higher. This is because it's been previously lightened. The condition of the hair looks okay. It's slightly sensitized at the ends, so this is leading me to think a demi-permanent colour like Colour Touch would be the best, as it is gentle and ammonia-free. It's important that I also assess the density of the hair, because this might affect where I start and finish my application, and also the amount of product I need to mix up. You can see my client's hair is medium in density and slightly lower around the hairline. This is fairly common, and which is why we often start the colour application at the back. Whenever I'm assessing my client's existing hair colour, I need to check to see how even the colour is throughout. Here you can see it is fairly even with noticeable lightness at the ends. In the areas through the lengths and ends, they're about 3 shades lighter than the natural hair colour. When you want to colour previously lightened hair, we know that it's important that you use a pre-pigmentation technique, as this reduces colour fade and prevents the hair from looking dull. My go-to technique for this type of hair is Colour Touch filling, because it's fast, really easy and excellent for porous hair. Let's get started. I've shampooed my client's hair and I've sectioned ready to go. I'm applying Formula A to the lightened areas on the lengths and ends in fine sections. It's really important that you saturate the hair to avoid missing any areas. This will guarantee you don't get patchy results. The thing I love most about Colour Touch filling is that my clients don't have to go through the stage where their hair is really vivid orange and yellow colour. I'm able to fill the hair with a pigment without them feeling anxious and nervous about the end result. After development time, I've simply rinsed the hair, no shampoo and no conditioner. Look how the lengths and ends are deeper now. Now I can simply apply Formula B to the roots. I'm starting at the crown area and working towards the nape. Now I'm working from the crown to the front. The roots are on, and now I'm applying Formula B to the lengths and ends. Now that's complete, I can apply Formula C from roots to tips in the 2 front sections. A key tip from me is to change the angle of the brush when working around the hairline, as this helps to reduce the skin staining. Make sure you check the hair before removing the colour. Develop for 20 minutes.
information on Wella professionals, visit wella.com. Thanks for watching. Niisugune oli siis kahekordne juukse toonimine eesmärgiga, et värv juustest kiiresti välja ei kuluks. Ja siin on näha veel kord ekraanil siis kogu see töökäik. Kõigepealt tuleb valida esimene toon, vastavalt siis missugust tumedust me tahame saavutada. Segatakse üks osa värvi ja 2 osa 1,9 vesinigemulsiooni, kanda pestud rätikukuivadele juustele, lasta mõjuda, loputada ja siis kantakse sinna peale juba teine toon ja nii nagu oli näha videos, võib ka teha palju loomingulisemaid lahendusi. Ei pea ainult ühe tooniga toonima, võib jätta näoääre näiteks heledamaks, nii nagu oli ka videos näha. Ja kui te tahaksite selle teema kohta natukene rohkem teada saada, siis jälgige palun meie koolituskalendrit ja järgmisel poolaastal kindlasti võtame ka need koolitused meile plaani. Ja siin on üks tabel ja Vella on välja töötanud sobivad värvisegud erinevatele tumedusastmetele ja see on siis esimene etapp ehk siis see värviga täitmine ja sellele järgneb siis juba ka see teine etapp, aga sõltuvalt juukse tumedusest on need segud erinevad. Loodan, et teil oli sellest tänasest väikesest koolitusest kasu ja saate seda oma salongides kasutada. Ja kui te tahaksite meile veel küsimusi esitada, siis saate meile kirjutada ja jälgige meid ikka Vella Stuudio Tallinn kodulehelt. Kõike head teile!